Can digebuk? Can digebuk? Bisa. Sok nih. Kan kayak lah. Tuh pisang tuh. Nen kali kan nih tuh. Jauh tah. Pisang matang di pohon tuh. Masih di. Nah, Nen. Sok. Tuh dapat pisang. Sok. Iya, apa? Tuh mau pisang tuh, mau pisang tah. Kalau ngonten, kemana tak? Rokok Jang ya? Iya ya.
Candi Gebuk, Candi Gebuk. Sok nih, kan kayak lah. Tuh pisang tuh, nen kali kan nih, tuh, jauh tak. Pisang matang di pohon, tuh.
Masih, masih. Nah, Nen. Sok. Tuh dapat pisang. Sok. Tuh mau pisang tuh, mau pisang kan? Kalau ngonten, kemana tak? Rokok Jang ya? Iya ya.